Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Temaşevanın berumet ez îro ji were behsa din çi ye? İslam çi ye? Şeriat çi ye? Fıkh çi ye? Ez ê ji bara behsa van her şart gêhanê İslamî bikim. Min nivîsekî nivîsan wisa dixwî ku gelekî insan yani hakikaten rastî jî meselê nizane. Yani mijarê nizane li ser din zêde lêkolîn û zaniya wan tune yan jî nexwaze bizane nexwaze hîn bibe. Gava tu behsa din dike, din ev e. Tiştê ku Xwedê Teala bi rêya wehyê bi wasita Cebraîl Emîn emr û ferman û helal û heram û rêbaza jiyana pêxembera şandî ku ew jî ji ummeta xwe re bivê ummeta wî li gora wî dînê ku şerîata ku jê re hatî bijî ji wê re dîn tê gotinê. Yani wehya Xwedê Teala bi wasita Cebraîl ji pêxembera re ji bo serfirazî û em bi bextewariya dunê û axretê ji mirova re tê gava meriv ev merva ev şeriata ev dîna mera li hayata xwe tetbîq kir merû li dünyayê serfiraz e û bi bextewarî ter huzura Xwedê Teala bersîva kar û kirê xwe dünya dide. Başê dîn em bivê çi ye? Em bivê belkî dêmes me got dîn ev e. Başê li cem Xwedê Teala kîjan dîn meqbûl e? Edî Xristiyanî heye, Yahudî heye, Zerdeştî heye, İzîdî heye, nizam Budîzm heye. Xwedê Teala di Sûrê Ali İmran ayeta 19 divêje inne dîne indellâhil İslam. Din li ba Xwedê tenê İslam e. Ji Adem aleyhisselam bigire heta Hazretî Muhammed dînê ji temamê pêxembera re hatî. İslam e manewî teslîm bûne o ümmetê ku bi Adem, bi Nuh, bi Musa, bi İsa, bi Hazretî Muhammed îman anî hatine navê wan jî Müslüman e. Yani teslîmê wehya Xwedê bûne. Dibu ku di nava de zimanê ebrî de navekî wî cihê hebe, di zimanê Xristiyanî de em bê aramî de zimanekî wî cihê hebe navê Müslümanî lê mana wî ew ku teslîmê wehya İsa biye, teslîmê wehya Musa biye, teslîmê wehya pêxembera biye. Ji ber ku dînê dawî em bê ji Muhammed aleyhissalatu vesselam re hatiye Erebî hatiye navê wî ji navê kesê ku bi vî dînê bawer e ji wan re Müslüman tê gotinê. Ji xeynî İslamê vêja gava me wisa got dînê ku em bez dike ev e. Dînê İslamê ye. Xwedê Teala di Sûrê Ali İmran ayeta 85 divêje ve divê men yebteğî gayrel İslamî dînen kî ji bêlê İslamê dînekî din ji xwe re helbijêre bibe Cehûî, Cuhûî bibe Xristiyan bibe İzîdî bibe Zerdeştî bibe yan jî em bê bêdîn be yan jî em bê Budîzm felen yuqbele minhu ji wî ew dîna cem Xwedê Teala meqbûl nayê dîtinê. Xwedê wî dînê ji wî qebûl nake ve huve fil ahîretî minel xasirîn ew kesa di axretê de ji wan kesê ku wenda kirî zirar kir çû xusranê. Li vê dunyayê tu kîjan dînê hildibijêre vêja ew azadiya tê hurriyeta tê lê ew dînê ku te hilbijardî gava ne ev be ne Qur'ana Kerîm be ne dînê Muhammed aleyhissalatu vesselam be dînê ku Xwedê ji Muhammed aleyhissalatu vesselam şandî ne ew be ew dîna dînê te li vê dunyayê dikare ku em bivêjin tu jê istifade bike ama li ba Xwedê Teala ne îmana te ne emelê te ne tiştekî te li cem Xwedê Teala meqbûl û muteber nene. Ha divir da me fehm kir ku dîn çi ye? Dîn programa jiyana Müslümana ye. Em çawa zane dîn programa jiyana Müslümana ye? Em çawa zane? Xwedê Teala ji pêxember aleyhissalatu vesselam ra du Sûrê Câsîyê de divêje thumme cealnâke ala şerîatin paşê me tu danî ser şeriatekî me tu danî ser rêkî em bivê ser şeriatekî minel emrî ku ew jî emir tê de heye fettebi'ha tu li pêy wî şeriata ku meş te reşandî li pêy wî here ve la tettebi' ehvâ ellezîne la ya'lemûn tu li pêy
هوا وان کسی نزان جاهل و نزان نشه دوردا او کسی کو ببیجه خودش پیغمبر دبیجه مشترا دین داخستی دین اسلام اف شریعت تی تو به تابعی بیا تو پی بیا هر حلال بیا حرام بیا امری بیا نهی بیا شریعت بیا حمودش دور دای تو پی بیا هر جبلی بیا تو پی تو کسی هوا و حواسه کسی نشه گاوا خودش پیغمبر افتشتا گوتی امجی گاوا باورمندی بی دینی هنین حضرت محمدن پروگرام جیانا ما حضرتی انبوی چوا پیغمبر قرآن بو آمجی قرآنه جغینی قرآنی مسلمانه که بی ولا از مسلمانم لی سوسالیسم لی دموقراتم لی لیبرالم اوان نتنگاسیه اوا کسی کو انبوی جدورای اسلامی خارجی اسلامی جدور اسلامی سیستم قانون لدیجی ویا دردخینن دجی کو حکم بویا بک دبردل ویا دا حکم بقانون و نظام بشری اوی کو مخالف اسلامیه قانون شیطانی حکم دکه جوارا نای گوتنه مسلمان جوی هازانی نیکو شریعت چیه؟ شریعت او تشتاكو خده داخسيش پیغمبر علیه الصلاة والسلام را افجی شریعت شریعت مصدری وی ام به جدراوی قایناغاوی ام به آیت خود تعالی و هر وسا سنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت پیغمبر گاوا دویجم از بحث حدیث پیغمبر ناکم از بحث کریار پیغمبر دکم حدیث پیغمبر گوتن پیغمبر او نه مرکز تشریعیتی لیکرین پیغمبر علیه الصلاة والسلام مرکزا بجی ناوندا تشریعیتی آ مشروعیتی آ شرعیه مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی سلو کما رأیتمونی اصلی پیغمبر دوی جه از من چوا لمیشکر هم وصل لمیشکر اوا چیه ام بویجن گوتنا پیغمبر او حدیثا پیغمبره پیغمبر نگوتی المجلس دور کات بکن نگوتی گوتنی تونه به نیور چارا بکن عصر چارا بکن گوتنی پیغمبر تونه sadece پیغمبر دوی سلو کما رأیتمونی اصلی از چوال میشکم هجوسان میشکم ها پیغمبر سنت پیغمبر کریار پیغمبر فعل پیغمبر ام بویجن پیغمبر علیه السلام لمجلس دور کات کردی مجا نیور چار کات کردی مجا عصر چار کردی مغرب سه عشر اوا سنت پیغمبر کریار پیغمبر کار پیغمبر فعل افعال پیغمبر سنت پیغمبر جبروی حدیث پیغمبر ای موافق قرآن به حدیث پیغمبر هنگ حدیثان نه موافق قرآن اما حدیث قبول نکن جوی هات زانینی کو ام بویژن سنت ام به مرکز مصدر تشریعیتی مصدر شرعیتی ام بویژن نه نیرین امام شافعی نه مذهب امام شافعی نه مذهب امام حنیفیه ناوند شریعت کتاب خود تعالی کتاب الله قرآن شریعت گواتگو اسلام بخویه تمام حلال و حرام و امر و نهی و ام به تشتی که خود تعالی در قرآن گوته اف شریعت باشه دور دا فقه شیه فقه شیه فقه ام بویجین یک قصده که تا جگوتنی وی چه فهم کرد یعنی فقه مطلق فهم کرنه از قصده کم تا از گواه من قصه کر قصه متهم زلال نبه یک گواه از گوداری کرم گلو مشو گوتی وی شیروه دکه وی یورم دکه لسر وی اجتها دکه اف جامره وی جامره اف قصه کر اوا مقصده وی وابو اوا فقه دی اسلام دا فقه شیه فقه اسلام دا چیه ام به درخستنا حکم ج مرکز اسلام ج آیت و ج ام به سنت پیغمبر فقی کسی فقی ام بویژن فقه د فکره گلو خود تعالی دوی آیت دا چه گوتی مثلا خود تعالی گوا دویجه گوا خود تعالی دویجه مثلا الزانیه و الزانی کسی زنکار جنا زنکار و میره زنکار دوی سد داری لیخینه امام حنیفی نویجه هشتی دار امام شافعی نوی سد دار دور دا آیت خود تعالی ثابت و تشتی که ام بوی قطعی ده تشتی قطعی دا
ام به فکر تونه گوا خواده دوی مشک اوا خواده گوتی نکو امام شافعی دوی گوا خواده دوی روجی بگر خواده گوتی نکو امام شافعی گوتی دور دا فقه لسر صفتو اسماء ام به خواده تعالی دا شید مثلا فقه شید ام به راغب الاصفهانی دوی هو توسل الى علم الغائب بعلم الشاهد فهو اخص من العلم دوی فقه ابا راغب الاصفهانی زمان زانه کی هم به عربی دوی توسل گیشتنا به علم تشتکا مثلا تشتکل برچا و آیته کی هی تشتکی تویدوینه تو بواسطاوی خودگین اصل مسئله تشتاکو نل دیار غائب الجمع غیبی ده خودگین ویدری دوی دا فقه معناوی اوکو تو چوا جویا فهم دکه تمام علماء جفروزیات خود تعالی آیتی کو محکمه کسی شاش فهم نکری یعنی هنه کس ده پرسه دویجه شریعت شافعی من شریعت حنیفی آش سنی آش شیعی مذهب امام شافعی نه شریعت مذهب امام حنیفی نه شریعت مذهب سنی نه شریعت شریعت چی ام به چی فقهانه نه ام به شیروا اسلامیه اسلام بخوا قرآن فقه و مذهب اف دین هانینا شیروه کری یورم کری اجتهاد کری دهنه جیادا دکار راست بی اجتهاد دون دهنه جیادا دکار غلط با مثلا مثال که از بدم خود تعالی دویجی ولله المشرق والمغرب شرق و روش آبا و روشلات ای خود تعالی فاینما تولو تبری خوابد که داری فثم وجه الله تو وجه خود تعالی روی خود تعالی دوینا دوردا گلو روی خود تعالی من روی میه اما بس جو وجه خود چیه جو سر و چاب خود چیه دوردا علماء لسرویا ام بویژن نرینی خواه گوتن ابا فقه گلو وجه خود تعالی ما بس او جمعنا مچابی و هی سری و هی ابا یعنی وجه خود تعالی ما بروی خود تدوینه جتا علمدار هایدار تو چه دکه ما بس جویا چی لسرویا افقه هر عالمه کی نرینه کی گوتی هر وسا جبوکو فقه ورف عم کرنی و شریعت ورف عم کرنی خود تعالی دو سوره بقره آیت 228 دویجه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء دوی جنی کوهته بردان جنی کوهته بردان بالنفس خوا سه قرآن خوا دگره yani سه قرآن خوا دگره پاشه دزوج معناوی چیه دور دا قر دی اسلام دا چی دا قرآن دا چی پاری کی ابی مجمل نه بویج زلاله علماء لسربی ابی فقه اودر سربی کلمه هننا قرآن چیه جنا کوهته بردان امام شافعی دوی سه جرات که کراسا حیزا سه جرات که حیزا درد که پاشتر میره کی دندکه İmam Hanifi devezi secara temiz deva. Ket karasa temiz bu. Paşa ket karasa temiz bu. Paşa ket temiz bu. Paşa. Her du manajı hemen tıştı. Ha secara tekef karasa. Ha secara temiz bu. Her secde kıseme. Yani her du kıseme. Hem mezhebi İmam Şafii de kıseme. Hem mezhebi İmam Hanifi de kıseme o dero. Devir da. Yani seme o dero dıkı. Deve deri da علماء لسربيا فقه أبا إيش مثلا آية باش نزل على لسربيا شكرنا أم بفيجين نيرين إخوة قوتن جوي آية شاف عم كري أما نيرينا مذهبا ضد قرآننا دزي قرآننا وجدبر قرآننا شيروفا يورم اجتهاد قرآني لسربيا ور أو كري هر دوج راست دفردا قابا مجو فقه تا فلان کسی آیت نمحکم نزلت چه فهم کری مثلا ام خودت دویج ید الله فوق ایدیهم دویج مثلا دست خودت تعالی سر دست وانا گواه خودت دست خودت تعالی دست خودت دویج ان الذين يبايعونك يا محمد او کسی کو بتر بیعت دک انما يبايعون الله او بخود بیعت yani teslimi ferman خودی ده بیعت خودی را دکم ید الله فوق ایدیهم دست خودی تعالی سر دستی وان معنی چیه دست خودی تعالی گرو دست خودی تعالی من ایمیه یان قدرت خودی تعالی یان هزا خودی تعالی هزا مطلق چیه
ev li ser viya mirû dikar bê feqiya aleman nêrînê xwe gotinî ji vêra tê gotinê fiqh. Li mêş ferz e, rojî ferz e, hedê zinê hesed dare, hedê qezfê îftarê heştê dare, araq heram e falan li ser viya em bivêje fiqh tune. Fiqh hayreti kahraman nizam şeriata işîdê nizam şeriata şe. Wan kesê ku işîd an jî êmîna wana wan kes zana gava li gora İslamê te bigere gere va têgira merkeza xwe wana van nekirdi merkezî çi kirin rabû ser xwe hedîsê zeîf em bê nêrînê alema ulema kirin pêşiya Qur'anê ji ber ku îşîd û êmîna îşîdê nerêxistinekî İslamî bû İslam'a Müslümana jî vê istifade nekirî ev rêxistineke Amerîka û İngiliz û em bivêjin İsraîl çêkir berda Müslümana berda Kurda û en zirara mezin me Müslümana jî îşîtî dît. Ji ber wî ew kesê ku dilê wan da xişûşe heye em bê fisk heye, ficûr heye, nexweşî heye divê kîjan şeriat. Şeriat ev e. İmam ana şeriat dewleta şeriatê çi be? Li gor İmam Hanîfî hukm nake, li gor İmam Şafîî hukm nake, li gor Şiîya nake, li gor Sofiya nake. Vê Qur'anê digirin merkezê, ulema li ser viya lêkolîn dikin vekolîn dike, o xwe digihînin netîce herî rast û her wisa sünnetê Pêxember aleyhissalatu vesselam. Ha divir da derken meydanê din çi ye, İslam çi ye, şeriat çi ye, fiqh çi ye. Şeriat Qur'ana. Sûre Fatiha'yı hatta davi. Ev şeriat da. Yekî ku bi ez li dijî şeriatê me ew zir kafir e. Lewra dijî viyayê. Ha yekî ku bivêje em bibe ez fiqha falan kesî filan nêrînê qise bawer nakim.